بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد حديث لها مرحبا میرے أرغن میں فتانی أربعون نووية جتوانا حديث إن شاء الله حديث أكيمي ورا مشهور حديث أدي إمام مسلم حديث روا كروا فوي كله فانوجه صحيح حديث حكما ده تريجا بس شك إنه حديث من حديث أكيمي أربعون نووية إمام نووي رحمه الله من حديث كنا فا لفظهم مي قالوا بريند كوري فمي بني أربعون متكيادا عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة ريعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ورديك حديث من حديث كي مهم ورا أبها من حديث کے بیا بیا بھگتون دیوے تو بلانا ألگون من حديث کے حقیقت کو تفصیل دا بستکم گوانا من حديث كي مي ألگون من إن أهر ود بس من حديث بھگتو واہگ دکا بس نونی میں حقینا واہگ دکھنے ورگے دیکھو حدیث آد بین علمرین بڑتی فتن ہمیں کنی می حدیث کے شرح آگا دیوبا فوے بین عقیدہ فتن پسوا فنی ہمیں کنی می حدیث کے شرح اتکا می حدیث کے آسفا کنکما بہگتو بیگدن فتادی أربعون النووية قبل خودی شرحات گتو کارونه بل می مثال کا می شرح می ابن عثيمين رحمه الله شرح می فسته پر کا صفحه می عامکم عام اصول بلنجام بڑ شرح کرنس کیانے می تیگه کاگن کا ہبا کو فبا ہمیں کنی می فنساك حديث شرحك فوارغ حباك فيبه همه كني می حديث دبافوني එහෙමීම එහා වර්ගස් අහමියත්කම එල්වෙන දෙවවාගෙන් වර දිගුක වාහක දක්කා පවා හදීස මි හදීස කීමේ එහෙම මේක වර මදු තනෙක් ගාලගොන් මේ තෆ්සීල දානි මේක ගින තන්තා කාලගොන් මේ මඩේ නොකරාන අදි මේක මා බෑවර තෆ්සීල් තා කාලගොන් මේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් නොදාන එහෙන කමක මේක බය වර මදු බොහොම තන්තර මඩ කොල් දාන එහෙම හදීස් කමානේ බලා දායරුග අන් උමර් රදියල්ලාහු අන් අයිදන් අනකාවිස් උමර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහොන් රිවාවෙන් ආස්පවයේ හර ඒස්ත කුරීගේ ෆොරතම හදීස් ෆොරතම අර්බවන නවවියාගේ ආස්පව හදීස කීවස් උමර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ කිබාන් රිවා කුරේ පවා හදීසෙන් හැම්වීම මිතාග වෙස්සේ මෙන්නනි අන් උමර් රදියල්ලාහු අන්හු අයිදන් අනකාවිස් උමර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහොන් රිවාවෙන් ආස්පවයේ قال එකලෙක් ෆන් විදාළුවියේ بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم එද්දුවෙක්ගා තිමන් බේකලුන් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අරිහුගා ඉෂීන් දවාගෙන් ඉෂීන් නවාගෙන් තිබ්බවනිකෝ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අරිහුගා තිබ්බවනිකෝ ඉස්තලා අලයිනා රජුලුන් තිමන්ගේ ගාතන් අයේ මීහෙ දෙමෙන නෙමිහගේ සිෆත එද්දුවෙක්ගා රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අරිහුගා තිබ්බවනිකෝ තිමන් බේකලුන්ගේ අරිහන් අයේ මීහෙ ශදීදු බයාද් සියාබ් ඒනගේ හෙදුමකි හුදුකන් ගද හෙදුමකේ එන ලාෆවා හෙදුම් හෙදුමුගේ ෆේරාමුගේ හුදුකන් ගදේ ශදීදු සවාදි ශඅර් අදි එනාගේ ඉස්තෂි ගඬුගේ කලුකන් ගදේ ලා යුරා අලයිහි අතරු සෆර් එනගේ කිබෑන් දතුරු වෙරියෙගේ කිබෑන් ෆෙන්න එවස් අලාමාතෙන් නැතේ වලා යඅරිෆුහු මින්නා අහද් අදි අහරමෙන්ගේ තෙරෙන් එවස් මීහකන් එනාකි කාහුකම එවස් නේංගය ඥාන මෙන්නනි ෆුෂුවරා කාල සිෆකුරුන්තකේ මෙහර ආස්පා මෙවනි වර ෆුෂුවරා කාල සිෆකුරුන්තකේ එක්කමකි එතනුග ඔලේ මිහ වෙජ්ජා මෙතාග ඔලේ මිහුනයි කාක්කන් ඉගෙන එතනුග නෝලේ මිහ වෙජ්ජා දතුරු හදා එතන අන්න මිහක වානි හැම වෙජ්ජ කමුග වා නම ඒ සමානුග කංකන් හොන්න ගොතුන් දතුරු වෙරියෙගේ කිබෑන් ෆෙන්නන් හොන්න අදාමැත්තක් එමිහෙගේ කිබෑන් ෆෙන්නන් හොන්නාන
en namas mita galgon men faha kurwen datur weriya kiban penne ves alamat nete ekaleg fan Umar radiyallahu anhu vidal funwani mihar mi ganduga mi nukulaga evani bold kon nukulaga evani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga bas poluta den kalkulaga evani rawi ga bas poluta Umar radiyallahu anhu vidal bas poluta dem algon me kiyali enage kiban datur weriya sifay fenna kannete එහෙම ඒක කුරියම් ආස්පවා දෙසිපේ බලාලායරුග ඒනගේ ෆේරාමුගේ හුදුකන් ගදේ අදි ඒනගේ ඉස්තෂි කන්නුගේ කලුකන් වෙස් ගදේ මේ ආස්පමවනි ඒ රොසමාන් තිබපුන සිංගලවන්න පදයන් දතුරුත කුරවේ ගොතුන් හිරපු සරානේ මී සහරා තෙරේග සවාරියෙග්ග කොමුස්කල් ජනවාරක සවාරුවේගෙන් නොත හැමග හිඟාප දතුරු කොපි කම් ගවානම මීහා හිරපු සරානේ උදුකංගද හෙදුමෙල්ලාගේ හොරුමකී එයි ඉම්පොසිබල් කම දතුරු වෙරියකන් আদি එනගේ බෝව සිරපුස් අරාගෙන් එනගේ බෝව සිරපුස් ලෝමගේ සබබොන් කලුකංගද ඉස්තරි කඩෙන් කමුග වියස් එනගේ බෝ හිරපුස් අරාෆුන්නාන එහෙම දතුරු වෙරිය දතුරු හදා ෆහිසාබන් අන්න කමුග වානම එනගේ කිබංගේ අලාමත ෆෙන්න හුන්නාන එනගේ හෙදුම සිරපුස් අරාෆද එනගේ ඉස්තරි කඩු සිරපුස් අරාෆුන්නාන එන කමකු එපද එවස් කම ෆෙන්න නැතිම මේ විදාලවනි ලා යුරා අලයිහි අතරුස් සෆර් එවස් කල් දතුරු වෙරියගේ අලාමාතේ එකලෙක් ෆානුගේ කිබා මේ මීහා කිබා උමර් රදියල්ලාහු අන්හු ෆෙන්නා කරන්නතේ වලා යරිෆුහු මින්නා අහද් අද හරමගේ තෙන එවස් මීහකම් වෙස් ඒනකි කාකු කම නේංගේ එහෙම දතුරු වෙරිය නෝ රෂගෝලේ මිහ එකමක රෂගෝලේ මිහ කම වඤ්ඤාම් කාකම් ඉගෙමාන එකම ඒ කාකම් වෙස් එගේ කරන්නතේ දැන් එෆෝ කම් වනි කියනතෝ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وداغت مفوغ نبي صلى الله عليه وسلم کے اريهوغا اشي نبي فاسند ركبتيه الى ركبتيه ادي كاكولا كاكو جهها كاريغ اشيند وداغت اي كوري زمان من غديغ انو اشيند تيباني كي مسكدو تريغ دفا وكلاغ اشيند هنيرغ اشينل كاريكمغس كاكو كاكولوغ جهها كاريغ اشيندگن هننبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه كاكولا كاكو جهة كاريك شند وداغته ووضع كفيه على فخذيه أدي එකලේග ෆානුගේ කෆ් කියන මේ අත්තිල කෆ් කියන අත්තිල ෆඛිද් කියන ෆලමස්කන මතීග අත්තිල බේවිය وضع كفيه على فخذيه ده අත්තිල ده ෆලමස්කන මතීග බේවිය وقال أدي يفه විදාල විය ඒ වඩාගෙන් මේ අජාබ් කරවා කාල මේ තනාකුද වාකාල නොත මේ ෆුෂුවරා කාල සිෆතකෙන් හොරි බේකලක වඩාගෙන් එගොත කන්ත කරම ෆෝ විදාලුවිය යා මුහම්මද් ඒ මුහම්මද් ඒ අඛබිර්නී අනිල් ඉස්ලාම් තිමන්නන් خبر දේශේ ඉස්ලාම් කමා බෙහෙගොතුම් මණක ඉස්ලාම් කමකි කොබාකන් කියා දෙවවාෂය මෙහන් මිතාක සුවාල් කරවීම فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هند رسولا صلى الله عليه وسلم حديث كربي ام اسلام كما كي كوبا كم هي حساب رسولا صلى الله عليه وسلم مي ديفاين كودني ما رچ ديفاين كورا روغا مي ديفاين كوربه اكي گگگنگ بهرچ تعریف دیروغ تعریف දෙවේ اكي گگگنگ بهره algon men mi amuko etseg mi definition ta adwaha gota tafatu gotaka nabiya sallallahu alaihi wasallam islam din define kodde pa fami wani nabiya sallallahu alaihi wasallam islam di define koddewa fami wani ega terega islam kamga terega wa em muhimu batak himanagen e islam deenaki ei ane definition e kiyafa em aadaga mihayves islam deenugure muhim kankamaki kobaka visne gota by definition ta me dalgon men amille ekikala mi philosopher nota mi ekikala mismi hundiya by definition ta kiyafa e taarif kiyafa mi haytora bogowani by fare kon etchekan engomuge badaluga e adi itura suwal ufedeni ufedifai suwal jawab nulibi adi itura suwal taken itura balugo ufedeni en namas nabiya sallallahu alaihi wasallam islam kamaki kobakan suwal korabuni ma nabiya sallallahu alaihi wasallam itura bogowa kala definition ne devunga badaluga ekaleg faanu emme aadaga mihaves emme liyan kiyan nudanna eves kala tanadura nudanna mihaves ekam war faseha nagagana weha simple ibaratu nabiya sallallahu alaihi wasallam islam kan define koddewa mani islam deen ko terega hori emme muhim kankan ekaleg faanu miktaga himanu wafmani hem ekaleg faan hadith korabani al islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah islam kamaki ei tiba hekivume alla ilaha illa allah allah fiwa alukan korave allah fiwa hagwagen alukan korave hen eves parate nuwa kama wa anna muhammadan rasulullah adi محمد غفانكي صلى الله عليه وسلم الله رسولا كما حكيمه وتقيم الصلاه ادي تيبا نماز قائم كرمه وتؤتي الزكاه ادي تيبا زكاه دينمه
وتصوم رمضان ادي تبا روده فمه رمضان مهوغا وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ادي تبا قلدانك لبيگم وانما الله سبحانه وتعالى gefuluge ariha gos hajju wome eyye islam kamak eham islam deenuge terega wa emme muhimmu baata me kalega faanu faha korawak mani na mege vis tafsila kalgon men udana sabaki timmana hadith kavis me kankan e baade ehmima islam kamge rukuntak mitaga aswar mege vis echege tafsila kalgon me mire nudana qala sadaqta e sual koran a miha e fushura pada sifatan hori sual koran a miha vidaluwiye sadaqta tie vidaluwi tedeke dan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya sual koffa nabiya sallallahu alaihi wasallam islam ko ki kobata sual koffa nabiya sallallahu alaihi wasallam e sual go jawab devima sual kurimi ha mibarani tihedi tedeke sual kurimi ha mibarani tihedi tedeke amukatege mi sual quran dekama kattaka ekkama ki ege jawab amille negative mi ege mi hekkari hammege anekkama ki denhuri mi hayange ege to balan test kollamege misalaka teacher un dariwarunna sual qurane dariwarunna ege to balan test koramege anaba halatawga mi miha ko hemiha ka sual ko fane mi hayangege jawab nenge tive jawab hodu mattaka miharu mitaga emme fortama algon menna mi sual korigo to islam kam ki kobahe sual korima hiwani ei kowakan hodamege sual koriye henekama ko mitaga sual korma fa tedi tedeke bunima hodan sual koram he bunana nechenno ei kiye ehme umar radiyallahu anhu vidalwani fa ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu ehme timam bekalun haram wiime ena sual kuruma fa wadena eba tedekkam wese eba bayan kore es jawab dini rangalam bi rangalakkan ena eba bayan kore jawab dinima tihedi tedeke wes ena vidalwe jehema sual kuruma fa adi ekan eba tedu es koreye ane balanna teacher ko mark kora heba mark kore es sualta qala fa akhbirni anil iman adi efoga mi sual kora miha vidalwiye iman kama behegutun khabar devashe iman kama ki kobakan bayan ko devashe ehmi devana sual prathama sual kor islam kama behegutun devane mi sual korani iman kama behegutun qala rasulullah sallallahu hadis korawiye iman kan define korawamo me anekkaves iman kamuge terega huri muhimu aspect ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bayan korawa fan iman kamuge terega huri bay baata ekale fanuri muhimu baatan ekale fanumi bayan korawa fani adi ehen hadis takun eba egende iman kamuge terega anna ehem baataves miga iman kamuge rukunta bayan korawa fami wani mi hadis ka aswa kan kam iman kamuge rukunta gotuga aswa mi wani asma hadis korawa fami wani an tu'mina billahi tiba allah an ima wume wa malaikatihi adi ekalange malaika bekalunan ima wume wa kutubihi adi ekalange bawalevi fettakan ima wume wa rusulihi adi ekalange fanuvi rasul bekalunna ima wume wal yawmil akhir adi emme fahuduhan ima wume maneki qiyamah duas emme fahuduhan ima wume wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi adi tiba qadara ima wume minwaran ima wume ege nuba gota adi ege rangal gota bes ege rangal gota ege nuba gota bes qadaran ima wume nota minwaran ima wume eyye iman kamaki enkam mitaga iman kamuge terega anna emme muhimu baataka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ali alwa labbafa miwani den sualaki mitaga iman kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korawa miwani hus itun gabul kura kan ena vis amal atun fan kura kamege wahaka enne namaz roda zakat fadekale vis kamege wahaka enne hame kanena gabul kurun takege wahaka dakka wafmani eme sualaki iman kamaki hame kani gabul kura etchen heves kala amalen ege terega nohimenene etchen heye amalen nokon emihaga iman kan mi furihama vedana heye sualaki ad jawab rangal astuga mi iman kan furihama ennuane gabul hame kani gabul kolla kanta gabul kurame bunefa eves amalen nokon iman kan furihama ennuane iman kan sahhaves nuane war rangal jawab astuga den ei kiwaganto den heisama sualakam fadena iman algon me burani iman kan furihama ennuane hame kani gabul kolla kime bunum amalen nokoshe ekam me hadis ka so me wani hame kani amal hame kani gabul kora kan kam ga wahaka ehme jiyam kinato algon me kata ade mitaga mi hadis ka me wani iman kamuge terega wa gabul koran je kan kam ga wahaka aspa algon me bay ehen hadis taka balala iruga algon me egede iman kamaki ei gabul kora gabul kurun takaka
dudum buda bastakaka adi amalu hashiganuge gunawantakun kura amaltakege maccab bina wegen anna kamekkange hema salafus salihun mehen hadis takun algon men bar libe dalil libe kame adi mitaga deme faha koravi fada mitaga mi hadis ga islam kama iman kama debe eki aswamu islam kama ga wahaka bayan karamu ege terega nabiya sallallahu alaihi wasallam amali goton kura kan kam bayan kura afmani dula adi gunawantakun kura kan kam ga wahaka adi iman kamuga terega hitun gabul kora kan kamuga wahaka ganas pamani ene kamu kalgon me bay ehen hadis taka balala iru kalgon me egen dane iman kamuga terega gabul korumuga itura dulumbuna bastaka adi gudawantakun kura amal taves himenigen dane kami agida kalgon me war muhimu samalukan digen mi egen jehe mi kamakimi egotun hadis taka balala iruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kora pani الإيمان بضع وسبعون شعبة إيمان كمكي هديها يتك بيك هديها يتك قبك بهيجن أسفواه كمكي أعلاها قول لا إله إلا الله إيه ترين متي درجة أي لا إله إلا الله كلمة وأدناها أديك ترين دشو درجة دشو جوا حرفتك إماطة الأذى عن الطريق مغون magugawa mistakunnan udagu wadana etzen ekkari kollume magumati gawa mistakunnan etzege sababun udagu wadana fada etzen ekkari kollume wal haya'u shu'batun min al iman adi ladwati kamaki iman kamuge gofitakuge teren goippeke nota iman kamuge harfattahuge teren harfateke suwalaki mi hadith ngalgon men kihinen he dalilu nagani iman kamuge terega ustekan gabul kurumun nufudenakan dulumbuna bastaka hitu ane gunawantukun kura amalta himenen jehenakan mi hadisun algon me kine he dalil nagani na adwara ragal etaga mi la ilaha illallah qawlu la ilaha illallah menani la ilaha illallah kalima kiya wahaka menani ei dulum buda bahe adi magugawa mistakunna undagu wedana kada etsen ekkari kurumaki ei kura amale adi ladwati kamaki ei enage mi wasifen hemwima enage hituge terega wa kamaka enage dulum buna bahaka adi ena kura amale mitin kantavves iman kamuge teren iman tahuge harfa iman kamuge harfat tahuge terega asfa umun note iman kamuge gofitakuge terega asfa umun algon men engendari iman kamuge terega amalu simenena kan adi dulum buna bastaves simenena kan gabul kura kan himene fadan hem mitin kantavves iman kamuge terega imenige annanaka ei algon menna adi salafus salih war wargode inkar korawa fani iman kamuga terega amalen nohimenene buda mihuna war wargode inkar korawa fan adi iman kamuga terega amalen nohimenene e gabul kurumaki ei murji aqidage fette hisabe ega sabun e aqida fetti adi mihun timannamenge iman kamani hitu terega bune beenun ha gotakan amal koran magu fahive e mihun diinuge kankam bolala jahan fette hisabe hisab hem salafus salihun bekalum war wargode inkar korawa fa kame kamaki hadis wargina ehen hadis takun algon mena iman kamuge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi amalun kura ekeki kankan gennawa wani wagotu salama kurum gotun ege huriha tafsila kan huriha hadis takun nudana emme hadis mere mi algon dikur kolli ehmege salafus salihun iman kan mi define korawa eruga dalu fave al iman qawlun bil lisan وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان كمكي أي قول باللسان دولم بنوي بستهك فرتم كنتا دولم بنوي بستهك وعمل بالأركان أدي غنوانتكم كروي عمل تكك واعتقاد بالجنان أدي هتوغا قبول كروي قبول كرن تكك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كان إيمان كموجة مي كيمان تري كموجة سبب معنى الله سبحانه وتعالى كيمان تري بموجة سبب إيمان كان يتروي أدي نكيمان تري كموجة سبب نوتا فافته هو سبب إيمان كان دبّ جنتي مين ألقون من إنجنده إيمان كموجة تريغا مي سلف الصالح إيمان كان define كده نوتا إيمان كموكي كباكان تعريف دبّم vidalwa mashhur basfale mega terega hituge adin gabul kuruntaka amalun kura gunawantakun kura amal taka adi dudum buna basta himene kalgon men engende adihama ya ekko
emiha Allah subhanahu wa taala engevi gotan ulumge sababun iman kan mative adi faafatakan aragatumge sababun iman kan dabbegen daakam wes algon mena ingende heme iman kam kiyege neutral gear en inna netcheno inka imbaran inna netcheno algon menge iman kan matikuruma taka kiyamanti kam ga amal tan nukofi kam ga waanama e automatic on dashaddana che iman kam kiye matikura masaka nukofikam gawana automatic on dashaddana echen e iman kam kiye hema ege algon engende abadde salgon me iman kam matikura masaka koran jena kan alanu da bahattaf kam gawana madu on dashaddana echen iman kam kiye hemima e algon menna mega egegen dana kam den mita galgon faha kollam beenwa muhim nukta mita iman kamuge komme kamaki sege tafsila warag dew ko wahaga dekki dana kamen adi mi kama mi hadisa behegoton be fettan ilmeren ha tafsil ko liwa fani ni iman kamuge komme rukuna kama ka behegoton tafsil ko wahaga dakkawa tiwe enakam kalgon men mita ga madkollani mi hadis ke mi folowatu galgon me madkollani emme tanegga ei mi hadis ekamaka taka riwa korevikin a sababu mi wani mitano mi folowatu ga terega wa tan kolekka mi hadisa ki ade Umar radiyallahu anhu mi hadis riwa korawa fawani qadaran inkar kuri bayak e zamanu ulu wima emi hunna mi hujja gayam kuruma taka mi hadisa Umar radiyallahu anhu kiya devwa fawani egateren mitaga meanna wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi qadaran imamun nuata minwaran imamun ega teregawa heokan kamasha adi nubakan kama etan kol genewma taka memule hadis me digo hadis ekkolon anekkola e hadisa ekkon eddo hega nabiyassama ariha uga tibba miha kaas mi huriha kan kama ekko kiya devwa fawani mitan kol genewma taka ehma mi hagigatu ga war muhim samalu kame algon men denje kan kamuga teren kame qadaran imamun nuata minwaran imamun algon men gabul kuran je Allah subhanahu wa taala insanu adi mul kainat ufaddumuge etan has harek kurin Allah subhanahu wa taala kankam wana huriha gote liwa fa kalanga ilmuga mi huriha kankam ekko wankam kuriga vegandiya maadiga vegandiya kankama adi mihar wamunda kankama adi kuriyamettaga wana emmeha kantattake adi nuwa kankan ekam vi nama demwana gobes Allah subhanahu wa taala mola denewadi ke baakami algon men emmes ima man jehe kame adi mikaman algon men ima vejje kam gawa nama algon menge hayatu ga hinga waragina kankama e kankama ki Allah subhanahu wa taala e kankan egotan ekalange ilmu fulun ekalange molu hikmate ekamuga waati ekankan egotan irad korawa fa kankan algon men egigen dan he vejje kamuga waanama algon menna by far algon menge hayatu ga dimawa kamakun mi war der kameke mi war ege sababu warabod nubayen kameke hiwi kamuga yes hagigatu ga Allah subhanahu wa taala mola denego edigem wa mativeri hikmaten ekamuga ekkan algon menna egigen dan eme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korawa fawe ajaban li amri al mu'min timan kaleg faanu ajab wa me mu'minege kankama deterega inna amrahu kulluhu khair ena dimawa huriha kamaki wes ekamegga ena hewa kankame wadhalika la yakunu illa lil mu'min adi ekan egotakan nuwane mu'minakan noniya emihaka dimawa huriha kamegga us heaven nonane mu'minakan noniya ei kiwagento kafarak nuwata iman kam balikashi mihako nuwata munafiqak wejja ena hewkama wejja ena budani ena amilla molkamunne ena girwan hillada budani amilla molkamunne nuwata good luck nuwata efada ena amilla nafsan nuwata efada kamakan ena hewkan nisbak kurani ena derakama wejja ama ena budani bad luck nuwata ei mimani mihaka horavi kamake kom sehem mihakan ege blame koffa nuwata ena bad luck kamuga balafa efada gotakan ena nimmalani ya Allah subhanahu wa taala ekan egota minwar korawa ekamuge pahatuga hikmate wakanga bodanu korawa enne kamako mu'mina vejja akanta qur'an go nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith ka bayan korawa fani in kanat sarra shakara fa kana khayran lah ena ufawa fada kame vejja kamuga wa nama ena ekama shukuru kure adi shukuru kurumu ga wes ene wani heve wa in kanat darra sabara fa kana khayran lah adi ena derakame ena hitama quran jehe fada kame kurimati vejje kamuga wa nama sabara ena ketterive fa kana khayran lah adi ekamuga wes ene wani heve ehme mu'minaka kame dima vejja ene hewkame ene ufawa fada kame dima vejja ene nubana ene gamilla molkamunne ke kamwi kiye nota ene ge good luck eke ene bunani Allah subhanahu wa taala ene deva fa niyamate ke mena ekama shukr qur'an ene shukr kuriti ekamuge ajru ene libigen dana
adene hitama qura jehe pada kame dima vejkam ga waanama peene tahammal quran jehe pada kame libejkam ga waanama mu'mina nubudane ei miveni mihaka hore wi kameke ei nota ei timannaga bed lakke ehne nubudane ehne kamako Allah subhanahu wa taala ega ene heven iradu kurawati ene ketteri wanje pada kame medori kurawa kame kamuga ena balane adi ene ketteri vejje kamuga waana wenen imtihane kurimati wima ene ekama ketteri vejje kamuga waanama ena ekamuge sababun heo wa kamu ene ekamuge sababun enage daraja ufuligen da kan algon men engende heme ketteri vejje avese enenge wani hevekkan algon men mi hadithu engende heme imam ahmad rahimahullah vidalu wani laulal masaib لقدمنا يوم القيامة مفاليس دنيا متيجا دماوا مصيبات ككورن زه فدا اكيكي كان دماء نواكم غوانم بودتي اكتب باور مصيبات الدنيا متيجا دماء نواكم غوانم لقدمنا يوم القيامة مفاليس تمميهم قيامة دوه الله سبحانه وتعالى حضرت غناني مفلسون غوتوغي بانكرپت وفاوا ميهم غوتوغي بانغروت وفاوا ميهم غوتوغي الله سبحانه وتعالى دربار قيامة دوه أنن زهني enekamaku musibat dimave ekama ketteribamuge sababun algonmenge daraja Allah subhanahu wa taala hazratuga ufuligandani adi algonmenna kurave faafatuge kaffara ekamuga ekankam wege midani e musibat duniyamatiga ekkahala kekkuran jepada kankan dimave musibat dimave adi ekama riveti gotuga ketteribamuge sababun algonmenna kurave hewkankamaki waram madukame adi algonmenna getabbawaru nubakame egiya nenge eba kurave ekankan kurave iruga gina kankam algonmenna tawbawan gina fara visna vesnu leve adi tawbawan kurave ni waram madu masakkate kurave iruga musibat dimave ketterimamuge sababum e faafata fuhevigen gos adi emihaga daraja Allah subhanahu wa taala hazratuga ufuligen gos qiyamat duhu ena bankrupt bangurotu afawa mihakan no ena misalame bani mi musibat dimave ketterimamuge sababunne imam ahmad rahimahullah bidalwa ehmegen algon men ngendani mi hadith ka rasul sam bayan karawa qadam mu'minakan ena ufawa kame vies hitama wa pada kame vies ena bani ega heyokan ufawa kame vejkam gawana shukuru kuraya de ega sabun ena libani ajur ena bani ega heyo adi hitama libe pada kame dima vejkam gawana ek ketteri kamuge sabun ena ge faafata puwe venage daraja mati verve ena ajur libe ega sabun me ena bani heyo එහෙම එහෙන් වානි හැම එකනි මුමිනකක්කන් එහෙන් වානි හැම එකනි මේ qada ගදරන් ඊමාන් වා මින්වරන් ඊමාන් වා හේව මින්වරන් නුබා මින්වර රංගල ගොතුක ඊමාන් වා මිහකන් එකනි එහෙන් වානි එනෝ එහෙන් එවස් මිහකන් එහෙන් වානි එහෙන් කම මුමින කියන කිතම්මේ අල්ගොන් මෙන්න ෆෙනිගෙන් දාන බඩිත මුසීබාත් ජෙහි හොස්පිටල් ග ICU ග තිබේ මිහුම් වෙස් රංගල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා qada ගදරන් රංගල ඊමාන් වා මිහුම්ගේ හිනිතුම ෆෙනිගෙන් දාන එබෑ මිහුන් නත බෑවර මුසීබාත් තක දුනිය මතීක කුරිමති ෆාවයිරස් එබෑමන බලාලා අෆිකම ගවාන එබෑමගේ මෝනුවතින් හිනිතුම ෆෙනිගෙන් දාන මිකමෙන් අල්ගොන් මෙන්න නුෆෙන්නාන එහෙම් මිහුම්ගේ කිබෑන adi mi minwaran iman noyaweti algon menna fenigen dane mi dehas ashen hisabuga financial crisis asken goluni iruga etantaga bay Europe gaumtoga mi etantaga bodati billionarum ebam hung duniyege nisbatum wes ebam hung mussadika mi hung listuga matiga gunaleve mis mi hung alwa handagutuka Denmark ke emme mussadi mi har gagana keenage reserve ga $12 billion engeruga 12 billion mi kuda adadenno mi ke $12 billion enage reserve ga engeruga en hafta terega enage net worth not enage atuga miwa huriha lariya huriha chek adadu ega teren $1 billion mi uniwegen die e financial crisis ke sababum baaki ena atuga $1 billion enage reserve ga algon me miyaka $1 billion deefa michi ekko mi huskolla ashibun algon nengen hadanu gebbes ehas bawar dariga wakam dakkani enage atuga $1 billion adies baaki obba lari maduwati ekama hitama ko den hadanu gen negigen amilla skyscraper amilla mi imaratuge mi emme matiburin fummalagen ofin fummalagen amilla marwi nikamati wati fagir wati atuga $1 billion obba ei mi kadaran iman nuwa mi hoge halatu ema lari kitan me gina libunu kamuga vesmi kadaran iman nuwa mi hoge halatu nani mi fada gotakak kanal ngede $1 billion obba fagir wegen nikamati wegen hadanu gen bodu wegen kamtab bodu wegen den duniyamati mayes wegen fu wegen amilla marwa hisabuga එහෙම අල්ගොන් ෆෙනිගෙන් දාන දුනියගේ මේ මුස්සදි ගවමුතවග ජපාන ඇමරිකා යුරෝප් ගවමුතවග එම්මෙ ගිනන් අමිල්ල මරුමුගේ කංකන් ගන්න නතාග තිමේ මුන්න එතන්තන ගොලේ මිහුන්න එම්මෙ බාර දාර ලිබේර මුංග එම්මෙ ලිවින් ස්ටෑන්ඩඩ් අල්ගොන් මේ දුනිය වී ගොත මේ මෂා කරා ගොත එම්මෙ හයි ලිවින් ස්ටෑන්ඩඩ් ගොලේ මිහුන්න වෛරස් එතන්තාග එම්මෙ
amille marwa mihun ga adadu gina famani mi qada gadaruge concept ke em hundanne etcha kannuative enakama mu'mina vejje enaki kitame duniyavi gotun nikamati halu gole mi kamuga ves algon menno mi penna fadam niyamatta kitame madun emi hekal libunu kamuga ves emi heki abadu seme ke hitu terega ufaverikan onnana mi hekkan algon menna egi gende ade ades mi mikama behegatu wargina hadisa de salaf salihunge mi hayatun salgon me penede en rega inshallah hege bay tafsil ta algon men dana hegatun mi bay bekaluna kurimati fawa bay kahala mi ajab koramani hadisata inshallah kurimati tanu bay etaw algon me ege bay hadisata hisa korana komekas mi hadisa ga algon men kuriyadda iruga gadaran imauge wahake fahoga anakas qala sadaqta anakas mi vidalwani tedeke tiheddevi tedeke ekala mi ajab kurani vi sifatan hori miha mi vidalwani rasulullah someh tiheddevi tedufuleke qala sadaqta tiheddevi tedufuleke qala fa akhbirni ani al ihsan den efawga mi ena gunne timanna khabar deshe ihsan kama behe gotum mata ihsan kama ki ko bahe timanna sawal kurani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabiya أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Berarti ihsan kamu gak definition Rasulullah SAW dewa famita nukulang ni bracket terega bold ko mewabe. An ta'bud Allah tiba Allah alukan kurume ka'annaka tarahu tiba yang Allah Subhanahu wa ta'ala fenna fadain tiba yang Allah Subhanahu wa ta'ala fenna fadain kalange alukan kurume iye ihsan kamaki. فإن لم تكن تراه فإنه يراك تباين الله سبحانه وتعالى نفنون كمغا ويس الله سبحانه وتعالى تبا بلوا ودكم واكن دن حالوغا اي احسان كمكي එහෙම මේ දෙජුම්ලෙන් ආසමනි ඉහ්සාන් කන් ඩිෆයින් කරමුග මේක ඉල්මනින් මේක මේ දෙතින් ගොත මේ තිමාන කරවා නැගතරෙන් එක් ගොතෙන් අලගොන් දන්නවා දාන එක් ගොතකී එයි أن تعبد الله كأنك تراه الله سبحانه وتعالى علوكم كرمه تباين الله سبحانه وتعالى فين فدا em algon kura eruga Allah subhanahu wa ta'ala algon men mi delala nupenun kamuga sekalange fenna fadain ekalange mi kurimati ga huttigen hunna fadain algon me ekan egota dekigen kalange algon kurume em mi tilmeri den enna jumla vidayati jama karu melun vidalwani ekamaki ei Allah subhanahu wa ta'ala kurumati fennan huri fadan alukon kurumaki ei undagu kamaka datikama vedana tiye ana jumla ekale fan sallallahu alaihi wasallam bayan kuraf wani fa illam takun tarahu fa innahu yarak tiban Allah subhanahu wa ta'ala no fenun kamga yes Allah subhanahu wa ta'ala tiba ballawa wadige wane kandanna haluga alukon kurume ei ihsan tarika ei ihsan kamaki ehmima alukon men alukon kura aruga Allah subhanahu wa ta'ala ge kurimati ga huttigen hunnakan hitak geneske ade algon men Allah subhanahu wa ta'ala no fenun kam gaves ekalange algon men kura emme kudi kudi kankam mes algon men hitteren ara emme kudi kudi kankam mes ekalange denuwadige wakan ekalange algon men kura alukama ballawa wadige wakan derigen alukon kurume eyye ihsan kamaki hen kamu mi iman kamuge emme mati daraja ni ihsan kamaki ei algon men dua ko masaka konami e daraja algon mege iman kan gossa algon men wa huriha tanek gas kura huriha kamek gawe Allah subhanahu wa ta'ala algon men ballawa wadige ma kan danege ekan kuraveto adi kuline algon men mi hadith ka ispaha kurihen ikhlas tere hame kan Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun ajru edum adi egotan ede mi haku dannane ena komme alkom kuraves mi hakan nufenun kam gaves ena kura kitame kuda kamek kam gaves kitame bodu kamek kam gaves paalu ga kura kamek kam gaves siru ga kura kam gaves Allah subhanahu wa ta'ala ekan denuwadige waanakan ekalang hazratun ekam ajru libanakan hemma mihaka dekkomuge evs niyate ade efada kam egota koro mihege taarifuge bahe hodumge evs niyate nove ame kan Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wadige waanakan danna haluga enage huri halukon kam es qurani hen kofi kam ga waanama ihsan kamuge daraja ena yellibi geddana den efom yanani qala fa akhbirni an as-sa'a efahuga eswal qura miha vidalwiye فأخبرني عن الساعة قيامة وقتا بهيغتون خبر دباشة قيامة باني كون ركون هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية ما المسؤول عنها بأعلم من السائل سؤال كربية ميهايا سؤال كرا ميها بربودا بكي إترو إبسة نينجي معنى كي سؤال كرا ميها نينجي فدان سؤال كربية ميها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبس إكما بهيغتون يبس علم اللي بفكانوه قيامة باني وقتا بهيغتون qiyamatuge waguta behegoton ves ilmal di pakain noya em algon men engen dana qiyamatuge wagutaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalang hadratuge hasa korawa waguta ekamuge ilmen evs
makhluqa kan eves ehe makhluqa kan libigen noe kon irakun kan qiyam bani den efoga hataron sual efoga mi anni qala fa akhbirni an amaratiha efo sual kurami ha sual korviye ekamuge alamat tahuge khabar devashe mane ki qiyamatuge alamat tahuge khabar devashe qala indu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korviye mi har qiyamatuge alamat me bayan konde qiyam bana waguten nenge sual kurimi ha nenge padan sual korun rasul sallallahu ege wada nukannawa hemme ekamuge alaamattakuge waahakayan sual korabbumun ekalege faanu mi hadith korabwani an talidal amatu rabbataha mayaku eenaage veri miha vihawme ma miha me vihani e ma miha ge veri miha ikina manakama kina mayaku eenaage veri miha fon koran ade ilmane degotakam miti maana korabwa de tafsir dewa mi dekama kiwesmi possible dekanta ade dekama kiwesmi refawan wata wamunda kan ekkama kiya maamiha viha dari e dari ge nokiyaman terikama nogakan maamiha amurko maamiha ki aleg pada gotaka treat kuru note maamiha e pada gotaka amur kura kurumuga e dari ki ei enaga veri miha hiwa fadan maamiha ya muamala kuru ei pahu zamanu ga alamat ekkamuga qiyamatu ga alamatu ge teren mi hadis kan nabi sallallahu alaihi wasallam faha wa faratama kanta ei mi itimana kora ilmani maana korawa degotu ge teren eggen e daringe nobakama darin maam paana nukiyaman terimuma mi kankan boduwegen diadiyanu gosmi kuri garabin danna kamenno ebam hunga maam paana ebam hun respect kore warabada arabin jahiliya zamanu gos ebam hunga maam paana amur kuruma mi gosmi kankan egotakan ebam honne nugen gole vidarajeyaka adi mi gabila ki ebam hun war mi muqaddas kon olonu mecce aile gulun takami kankama kimi em eru garabin tere gokkame noeki henakama zamana ngase kan onnana kan mi fenega danalgon no medu mi zamanuga madurka badaka nujhena am kom mi pada manzarta hodaka ei ilmane mi man korwa igwe niti man korwa anak gotaki ei futuhat ta ginawegen gos alunna mi concept mi alun adi mi kankan ginawegen gossa sahibu mi hako enage alu anhenaka ekko alu anhenage kiban libe dari egota libe darin ginamuge sababum e sahibu mihage darajaya e sahibu miha libifawa dari westiyamuge sababum e dariyaki ei e sahibu mihage alagge gotu gawa anhe miha e astoge darige mamma e kujjayaki e mammage mi sahibu miha hiwa darajaya dane henkamuge futuhat ginamu ve adi mi alun ginamuge sababum wane gote kamuge elveni sharah kurafani adi mi hadith ke sharha ge elveni ni kamaki mi islami tarihuga miharu wegen gospawa kamage gotuga kennawa pawa kam em degota maanu kuri kamuga we salgon menna e bahamje mi kamaki mi devene algon mi faha kuri gotaki mi kuriga wefawa gote kamuga elveni ba kurafani adi mi zamana algon me balala ke mi furta maana algon menna war bada fenigende daringe nokiyaman teri kama kankan huri daraja ki ei ebami hunge mamme ki ebami hun amur kura alege gotuga adi dariya ki amur kura mihage gotuga sifawa daraja diyo yalgon menna miyadu mizamanuga fenigen dana kamenge ehmei rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamat ga alamate gotuga dala fawa furatan kamaki anta lidal amatu rabbataha efom hadith koramani wa antara al hufat al urat al alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan devana alamate gotuga me annani وأن ترى أدتبا فنان الحفاة حفاة كيان فاوان النار حسفيا أوليمي هنا العرات لان هدمن نوا أور نوا كلان غوتن نمي هنا نوات نكمتي هالو أوليمي هنا العالة نكمتي فقير هما فقير كما نكمتي كم سببون فاوان النن أدي لان رغل هدون غدن ها حساب نمي هم رياء الشاي أدي بكري هوي هبا ميهم mifada miho mifada nikamati daraje gawa fagiru nikamati haluga ebami honna aran tawana rangala awra niwa kollana goten nikamati haluga mi bakari hoyappagen olunu mihon emihon kittom kurani yatatawaluna fil bunyan e nikamati haluga tibi mihon ebbaya kanebbakan us imarat tangalumuga wada qurane efada nikamati haluga gawi bayaku us imarat tangalani kiya kanjano us imarat tangalumuga adi wada qurane hamekane alawa hake vesno ala fadi ekamuga wada korane mi hade evran usimarate ne denti mi hade evran usimarate ala mikam migota korane egota nabi asma hadith korawa funu ehma suwalaki usimaran alumaki ei gos kamen he gos kamete
mi emihaga musadikan mi hona prove koddemegen ege emihaga status dakkam wegen us imaran gane emejja mai angol kame emejja kos kame en jawab beto hama enage mudawir kama enage musadikama echi mi hona dakka mi ekam mi hona dekkom en jawab beto war rangol jawab tan hama war rangol hama egotan ilmen vidaluwe ege zaatuga us imarak korumaki ege zaatuga masale ennone mitagos menene us imarak korawaha kenno mita menene us imarak korumuga wada korawahaka enkaw mitaga us imarak korumaki masale ennone adhema yako adi kamen ei giyamatu ge alamata wumaki ege zaatuga kamen gos kamekkan dalil koraka menone ilmen vidalwan kamen giyamatu ge alamata wumaki ege zaatuga gos kamekkan egen nenha hindako adi gos kameke sida nobone mene baik kan kabar rangol kan kawas qiyamatu ga alamat to ketere qiyamatu ga alamat to ketere fortama kam kan nabiy sallallahu alaihi wasallam risalata gen wadan us ade kale faanu gavaharum was mi himeli gende ham qiyamatu ga alamat to ketere em fortama kolo dimawa kudi alamat to ketere em qiyamatu ga alamat ka kam bunge ekamaki gos kam kan adi waguton gen wadan den mitaga mi nubakamaka mivani usimara ngalun nubakamaka mivani ekamuga bodawu mattaka anota dekkun terika mattaka ebami hunge hol molkan dekku mattaka ekan koran hadima neme hisabun mi ekam asdo nubakamaka vegen midani nehenakkamako hajaten ovegen evenu kurmattaka usikon imaran elahikamuga wanam ekien eves halega adi goskameke algon mennaka bodeweka nonnane ade mikamuga Sheikh Abdul Aziz Tarifi hafidhahullah bidal wani وهذا من العلامات التي ظهرت في بلاد العرب ni alamataki mi miyadu arabi karaga fennan ekkameke mi miyadu arabi ngerega fennan ekkameke ade algon menna arabinne budi minota mi Saudi Arabia ya Imarata Qatar Dubai ya mi gaumtoga wahak dakkalim arab badati us Imarata fennan ade miyadu duniyega wa mi emme us Imara Burj Khalifa ki wes mi hama etaga hama watane ama adi evren us imaratan adi arabi henga umtoga alam masake koram dani ekam koram pattage adi dubai ya saudi arabia fada tantana ki hekad duha ko ni hekad duha jehende farfagir halu hama mi hadis kam wa sifata ngonna nehen fatal urat al alat riya shay sifatan hama wagota fawan ne rangala mi awrani wa kollan gotenne nikamati haluga bakari hoyappa ngolonu mihum anehem balan namunge emihun tan hama emihun mi ke halatu badalwile avaskamaki miharu miyad duniya gamme usimarat tangala adi ekamuga ebbe kanebbe ka wada korum miyad dani iyaga eni kamati fagiru haluka uluno emihun tane mi kamaki mi miyad algon menge de lokurumati fenna hori kanka adi algon men mi alamatu engigende mi ga sharhaga ibn rajab vidalu fave mi ga algon men engende mi hunge halatu badalwalen avaskam eha nikamati halu golonu mihun emihunge halatu badal wegen tielen avaskam algon menga ben ustadun kiyade ebe folunge ustadun enwata ebe folunna dima weka hori mis mihunge kiban emihun mi buna kamuga Saudi Arabia algon men kuri kiwan oneruga Saudi Arabia ga eruga mihun eruga ebe folunna felunu bay city toga Saudi Arabia in bay hen gawmu taka zakatu galari fonuwan edi Saudi Arabia city fonuwa fe bohutte ne mei halatu badalwala maskan devana bodu hangurama koramonu iruga mi ms mi bayaku etana araganna berenu etana ki aragana ge spada koran tan kanwati ega faun devana bodu hangurama fauga teo walata fenegen kulliyaka tasla huttaga jahala hem ba musallegen eme kulliyaka tasla fa ekkala nikamati halu gatibe mi honge halatu badalwe mi ado eme usimara takura mi honna mi arabi gaumtawga mi algon mena fenna ekeki mismi hongegen gospa mi wani em halatu badalwale avaskan algon mena egigen de ade sibun rajab vidal wani adi hama mi kankan ekamuge ahulu verin nu he mismi onna hawal koregen danakam smigen algon mena egigen de mudata ginave hadanu wen negiken mihun egen bodati us beenu nokora imarata famekan fakuru velu mattaka ala hadanu ben negigen ulena tam fenigen daane adi mudatoge ginakamun masuliyataka kankam wese haggunwa mihunna kankamuge beenu hegotu koran nutanna mihunna hawal koregen daane tam fennan adi mikamaki mi ehen hadith takumas bar libe kamake ibn rajab vidal fani adi efo ekalek fan genna fa hadith ei idha suwida al amru ila ghairi ahliha fantadhir as-sa'a
kankan ekamuge ahulveri no mismi honna fahikod devijeyam magamutan e magamutakan hagguno mi honna devijjeya rayyutunge a maslahata be bodati kankamuga baske bodati majlis takuga mi ekama fitunuwa nagabil mi honna e kankan hawal koravijjeyam fantadhiris saa den giyamatan intizar kurashe enka me dalgon men feringen dana me dalgon men gemme ada gofihege fahana saaf kura mi hegge wes eba ove sharutu take enka me duga rayyutunge a maslahata be bodati bastakiyam rayyutunge a maslahata be kankamuga wahaga dakka baskiya bodati majlis tahuga algon menna feringen dana ebbes kala qualification en nettan ehme etantaga baskiya mi honna ki dini gotun echenne enge taga duniyavi gotun meskina faran tanedore nudanna mi honna weken gosfamani ademe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qura fehoni fantadhir as-sa'a ekan egota velcheyamu den giyamatan intidar kurashe adves mikamun algon men enged dana fa zamana ngasa haqiqatan olwalevi mifada kankam migota wegen dana kami hadithun algon men enged egota ibn rajab rahimahullah mikamuga mi hadith ke sharhaga migota faha kurawa fawe efa algon men hadith jahidar go mi de alama mi wani qala thumma intalaqa falabithtu maliya efa rasul mi hadith koram faoga umar radiyallahu anhu vidalwani ena sual korma foga ena gosie falabithtu maliya natimam bekalum hindu palako mi nagassam arihuga madu kurevime thumma qala li adi efa nabiyya sallallahu alaihi wasallam timan kalega faana mi hadith koreviye ya umar e umare atadri man as-sa'il kalega faana ingilava toye kaahukan sual koran ai qultu allah wa rasuluhu a'lam timan kalega faana dennevime allah ade kalanga rasulaya mola deni labbani قال كليك فانو حديث كربيه كم بفرتوه سؤال كرناي هذا جبريل عليه السلام سو حديث كرماني فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هم كشورن أي جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم ए वडागन नवी तेबाम हन तेबाम हंगे दीन उगन्ना दे भाषे तेबाम हंगे दीन उगन्ना दे भाषे ने सवाल है जिब्रील अलैहिस्सलाम उगन्ना दे वंगे वेस एच्चे किया दे बितो සුවල් කරවි දැන් එකon රස සමාදිස් කරවන්නේ ඒ වඩාන්න වෙදී උගන්නා දවශ එකon ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම් හැම එකන් සුවල් කරවි එහෙම කියනත් වෙවි නාද වරරගල හැම එකන් ඒ සුවල් කරවි ඒ තාග දැන් තිබි බේකලුන උගන්නා දෙවම ටක එහෙම අනේ මේ ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම් ඒ සුවල් කරවි අදී එම කරොන් එම මුහිම් සුවල් තන් කරවි දීනුගේ බඩති මුහිම් කංකං ඒකේ සවබොන් ඒ තාග තිබි එම හා බේකලුනවස් එංගෙන් දාකද මුහිම් සුවල් තක කරවීම එකලෙක් පාන කරවි හැම එකනේ සුවාල වී කම් ගවියස් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරපණි එකලෙක් පාන වඩා ගන්නවි දීන් උගන්නා දෙ වාෂේ දීන් උගන්නා දෙ වාෂේ අතාකුම් යුල්ලිමුකුම් දීනකුම් එකලෙක් පාන වඩා ගන්නවි තියබෑම දීන් තියබෑම හොන්න උගන්නා දෙ වාෂේ දෙහෙන් කමු මිහිසා වල්ගොන් මෙන එකගෙන් දෙ අල්ගොන් මෙන මි හදීස් ke fettuno kolga ba sifata datuරු wariye gewes alamat fenomen neti එනකමක මීස්තකම සෙබේකල එතරම් දෙකි නෝලේ නොත එතනුගා දිරි නෝලුවා බේකල දතුරු හදා ෆෑනම දතුරු වරිය ගලාම හොන්නනකො දතුරු වරියක සලාමාත ෆෙන්න නැති ආදි එහා රීති සෝරෙග්ග හුදුකන් ගද ෆේරාම තුරුකුරවෑන් ආදි කලුකන් ගද ස්තරිකණ්ඩේ මේ වඩාන් වහාලුගේ වඩාන් නෙවි ඒ මලායික බේකල වීමකයි ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම වාතිකම් ගද එකලෙක් පාණු ඉන්සානගේ සූරාගේ වඩාගෙන නෙවි එකලෙක් පාණු හගීගී සූරාගේ නොත එහෙන් සූරාගේ වඩාන් නම මීස්තකුන් එකම මේ කම්බඩු අන්තරීස් වෙනවත මිස්තකුන් එකම මේ වදාන වරුන් ගොස්ස එකලෙක් පණ දක්වා වාහකය කොන්සන්ට්‍රේට් නොකරවි ඒ එහෙන් කංකම කොන්සන්ට්‍රේට් කරන එහෙම වේ ආදාගේ ඉන්සානගේ සූරාගේ ආම හුරියා සුවාල කරවවා එකංක නිමෙන් දෙවස් ඒ ඉන්සාන කමුග දෙකකින් බලාගෙන විස්නාගෙන තිබෙන හැම දක්වා වාහකය කොන්සන්ට්‍රේට් කරවෙන එහේ මිය සිල්මනේ මීගෙන් නංගවා සාදාය එහේ මීම මිහා සාබු මිහ